Sen kim? Nereden? Men Vladimir Ashxabad'da. Realtor mısınız? Hakik krasavчик риэлтор o. Realtor demek ne mi demek? Риэлтор demek это жай satıcı болды. Kim көмегі де сатмағына, almağına до конца процесс доводит. Realtor болмау үшін қайсы мектеп көтермалы? Мектеп yok, onun kurslar бар, kurs okumalı. И, yani koca adam olmalı. Esası zat şu. Карьерная лестница бар ма? Карьерная лестница, ну, я думаю, Бадыр. Siz görəңiz ok. Yo, men gördük, men şu öz filialım ba. А так, yukarıda yeni bir лестницу şundan, dini başlık bolayımsa. Полностью компаниядан, а так, yukarıda başka zat yok. Ne хил filial? Filial eline 10 tane adım işlek kuruyor, jay satıyor, kömek ediyor, şunu aldı. Pul kazanyanız mı? O Xuday şükür. Ne dep? Jay satyan adımı bize yani pul veriyor. TikTok'tan pul kazanyanız mı? Yo, TikTok'ta pul kazanmak, dina reklama ediyor. Klientler nereden alyanız? Тема Карс, ТикТок, Инстаграм и башка, там, Вестник, Шунярзат. И, Янка, как это сказать, сарафанное радио, люди друг другу. Айдия, она, Володя Güçlü риэлтор, шуны, юз тутай, Шуняр. Володя мısınız? О, Ашхабадты. Güçlü realtor. О, номер один. Türkmenistan'da mı Yaşavat'tan? Мен дин Ашхабадты işlenen. Sizin komissiyanız ayratın tölenirliye mi ya jayın bahasına koşulan mı? Это гүрлешмяны bağlı. Комиссия ба, я да өзі подарка бере проблемді. Neli padarka? Ну, например, гүрлеште шу бір баха, например, сатты, шу бір баха бере болды. Kim beri? Kim sattı? Kim yüz tuttu риэлтора, шу бере. Jay satyan adam berem. О, сен, например, мана жанатты, сатай, продат, барян, гүрлешен, шу бір баха гүрлешен, и шу баха işleyet. Maksimum bir ayda neçə manat kazanı gördünüz? Мен шуны даже не думал об этом, брат. Шу йор яз болды. Pulunuzu sanamayınız mı? Yo, sana yaz, yo, nedir şu ay men şun 100 milyon kazandım şunu yazat yok. Просто men şunu aladım. Yo, getiren болды. Siyada gidip durka. Aha. Siz kimin tarafında? Satın alıcının mı ya komissiyanızın? Men arasa söyle. Чтоб hemisi довольны болмалы. И satıcı, и alıcı довольны болмалы. Ya, win. Вин, и я тоже винового. Чтоб все были 3 вина. Özünüz jay kurup satı gördünüz mü? Özü ne mi? Jay kurup satı gördünüz mü? Grup? Ova. Yok. Edir şunçı pul yok. Так что риэлтор миллионер değil. 100 bin dolarınız var mı? Yok. Şunyalı pul даже elime al koymak. И даже görmedik. Son gezek toya kaçan gittiniz? Той вообще я да Новый год, я да праздник, нема. Yo, toy. Ay той önkü yılı gittim. Şu baran toyunuzdaki gelinin üstündeki köyneye yadınızdan mı nekile? Appakçı, edir şu izindaki yalı. O, Karşı yadınızda değil. yadımız yalı. Yonu, şu bir zat da appak zat. Eğer şu gelin ad oradan köyneyini alan bolsa sizin yadınızda kalardı. Наверное, o, mümkündür. O, 100%. win. Eğer jayın yağdayı ervet olsa yani size pul gerek. Şu jayı go deyip satyanız mı?
Hiç kaçan. Näme diýip satýaňyz? Yok. Sразу men любой минусum бар bolsa men aýdyp otyryň. Ýanky onu adam şu laýyk bolsa alýan, ýok bolsa alamok men davay zorlap al şuňa zat ýok. Gowy yaram hem минус плюс bilýär. И если ему все идет, то алия. Документация, все нормально делаем, проблем нет. Utanýan wagtlaryňyz bolýarmy? Utanyan vakti mı? Ay men utanyan zat edemok. 2-3 günlük ýitýän wagtlaryňyz bolýarmy? 2-3 günlük yıktiyan vaktini 2-3 günlük ýitip gidýän wagtlaryňyz bolýarmy? вообще рынокtan mı? Опять вопрос. О, конечно, любое, мен атом тоже, мен терминатор, дәл же. Вот динжи алмаларсың, потому что бәрді нервный нагрузка кән. Şeyle. Şoňa käbir klientlardan telefon nomeri almaýaňyz da, trubka almaýaňyz. Yo, men любой вакыт телефон алyan. Даже дынч вакыты, авазада вакыты, дынч алyan вакыты мен телефон постоянно алyan. Даже almasa men izima canıdan. Soňky gezek awazada kaçan bolduňyz? Аны şu yıl. Koca dınç al, avaza koy. Şu ýyl. O. Şu yankı näme? Avgustada. 10 yıl o. Näçe mas soňdyňyz? Ay kan gitmedi men içim ok. Zaten ok dınç alyan. Где-то 6-7 manat gitti. Manat. Dolar der. Şu kwartirada özümü ýaşardym diýip hemme klientler aýdýaňyzmy? Yok. Dene özüme layık bolsa aýdýan. Yalan gürleýäňizmi klientlara? Yalan gurlanok, onu приукрасить et böyle. Просто onu Yüzden näçesinden priukrasit edýäňiz? yana bir tapar. 100'den, 100 klientin içinde näçesine priukrasit edip aýdyp berýäňiz? Näçe klienta? O, Yo, yana, например, reklama по-любому şu yankı. Ana Jasmin görýän, süýji, ýony men diýer, yaman süýji diýer. Ana şu приукрасить şuňaly bot. Böyle. Gowzat, hakyky gowzat diýer. Это reklamada. şansınız degin görecekmi? Şansını mı? O, короче, her kırışkasynyň aşağında priz var. Iň uly prizam Hyundai, täze maşyn paket. Sen aýtdym, hemmesi Hyundai bada içine, sen şey diýdin je. Ya hemmesine ýok. Hemmesi ýokmy? Şulan birisinde bolmam mümkin. Может быть, barlak koraýyn. Şu watmy? Barla görüň birisini tokaçyň. Boş. Tutunka. Попробуй. Ты уже знаешь где, да? А ну приукрасить, дай sen. Hyundai Elantra. Böyle brat. Saman gidverin, böyle. Пока. Ciao. Türkmenistanda iň bet jaý kimde, nirede? Bilmedim. Hemmesi Türkmenistanlık kän gowdy jay. In Batman. Bilmedim ene tak. Самое главное jay bolsa boldy, брат. Это самое сасат. А то кя вот новости средян, вот это даже jay сыт көсөнен. Новости средме. Şu wagta çenli näçe san jaý satdyňyz? Общий mi? Yok, opşi. Ay bilmedim şu yankı. 10 yıl içinde ne açtı jay sattık mı bilmedim brat. 100 barmy? Bahadır. 200, Ay Bahadır. 300, Bahadır. 400 jaý. Ay наверное пока 300 galayl. Şo bir satan jaýyňyzy ikinji, üçüncü gezek saty gördüňizmi? Oo.
Her adam öz situatsiya ba, alya bir yıldan sonra yana satya problemi değil. Jay tovar. Şudur Jasmin tovar, Jayım tovar. Biz için. А так adam için yeme. Как вложение денег, копилка, yaşamalı. Esasen jayları yaşama üçün alyalarmı ya kak investitsiya hökmünde? Aymende 80%'ını yaşamak için alıyor. Batır Recepov tanıyanız mı? Yok, Dostunuz değil mi? yok, tanımam. Yani o Aşkabat'ta değil, Dubai'de. Dubai'de jay satya. Özü proyektler kurmaya. Bileniz yok mu? Молодец. İşimi üstünlük. Ya konkurentiniz mi o? Mende konkurent yok, brat. Men özümü etet seriden başka adam sereden yok. Den özümü öz işim bilyen boldu. Haterlarınız var mı? Любой adam men fikrimçe hater ba, даже sende ba. Любой TikTok çıkan adam haterlar ba. Goğoryan adam ba, goğu der goğor adam ba. Can geldi. O klient yönü men zbros ettim. WhatsApp'tan mı? Yok, hazır men şu oturayım onu izni canadan. Eğer realtor işi bolmadık olsa, siz kim bolardınız? Hemen neftegazda ön işleyedim. Yana şu taraf gider. То есть риэлторствода нефтегаздан көбірек келе. Yok, просто уже yankı men vakti met işledi indi пока yankı çağlar yanına gelince yanına maşhala yanına пока. А так vakti met тоже goy. Ne mi gayın? Ervet jay satmak mı, yaş onun golunu düşündürmek? Еще раз, брат. Şu vakti remontsuz jaylar, neçi manat? Вот şeyle сразу айтып берем ок, потому что хер район, хер этаж кян баха ойнайт. Так что нячы комнат, нячынчы этаж. Вот айда нюанслар кян. Так что şeyle просто аны шуняlı баха сразу айтып берем ок. Top 1, klientlarda yigrindiryen xəsiyyət. Ha, что я не люблю? Этот. Bir встреча назначать ден, он gelenok и телефоном alanok. Şunyada тоже böyle. Özünüzə go realtor deyip biləңiz mi? Конечно, özümü övmek, конечно, o değil zat. И он и дыр. Nə üçün? Потому что meni izmi gurun gelenok и, по крайней мере, men bilyen то, что клиент доволен. Təzə rubrika, yeni mən, yeni sen, yeni təzə rubrika. Şu vaxt sizə jayların suratını zındım. Məndə olsa adamların suratı var. Mən şu vaxt adamın suratını görkezən, siz olsa şu adam nerede yaşaya ya sizin fikrinizçe yaşayandır deyip fikir edən bolsanız, şu jayı görkezəniz. Bir ulanan jayınız, ova, bir görkezən jayınızı ikinci geze görkezmek olanak. Böyle. Итак, birinci adam Akbebek. Şu yankı Akbabek men kява середян Instagram путешествовать кяден yani он нашел. Okey. İkinci adam Avdıcan. Kim bu? Tanımayan. Просто zatlı taptım. İnternette. Ay. Şunyalı plancaydı. Daça. Дача. О, нормально. Üçüncü adam Deldede. Bu kim? Тоже Рэпер. танымапсың? Я рэпер. Рэпер ми? И она, по-моему, как этот? Рыбак, наверное.
Рыбак болса, удочка, снасти, наверное, здесь. Гаражда, короче. Короче, этот. Следующий адам. Давлет Яхшимурадов. Нормально? Вилла. О. По-моему, план Джай Бадр, по-моему. Так. Индики адам. Гулам Салимов. Буким? Так. Тоже стейк-блогер. Стейк? О, стейк реклама ediyen блогер. Так. Наверное, что Хрущевка. Хрущевка обычно. Так. Предпоследний адам. И он сразу один Сопрано Ман. Иксана Гоудаль вилла галды, так что билямок кими она что янка гахарланма. Сопрано мен танаян, наверное, Гоу яшая, и он Иксана Гоудаль сурт галды. Давай. Это самое лучшее, что осталось. Сарай. О, Иксан сурт галды, яна, брат. Горкодым, или И ең соңғы Батыр Режепов. По-моему, риэлтор, да? Но Она что? Дубайда. Дубайда вилла. Башка сурт галмады, так что Ким Гоун етмеді қорса, қақарланма. Еді сан сурт, еді сан адам. Yeni men, yeni sen, yeni vacip soraklar. Қай сорок? Vacip soraklar. Ваджиб? Vacip. А, важный. Важный? Болды. Yumurtka birinci döredimi ya tavuk? По-моему, ученый дейді то, что курица. Saçınızı kim alya? Курбик парикмахер. Кстати, Гоаля номер керек болса, yazay. Sizin TikTok gören yeriniz neçi kvadrat metr? Ay, 5 kvadrat, наверное. Kim haqiqiy krasavchik? Men mi ya Ronaldo? Ким шо видео лайк пас, я хакы красавчик. Türkmen rap'te kim korol? Ay, мен Сопрано мен Бильян иштядым. Король Белямок, он шо иштядым, наверное. Просто Гоури айдым нормально, айде. И как? Не Мадо, а как его зовут? Высокий только парнишка, как его? Дядя Степа. Короче, шо? Soprano. Сопрано. Meditatsiya ediyeniz mi? Yok, yok. Affirmatsiya. Аффирмация это типа ты лучший, ты лучший? Наверное. Нет. Все как идет, так идет. Top 3 halk üçün eden ya ediyen peydağınız. Men mi? Yok siz. Топ-3. Ай, посадил дерево, построил дом. И налог төлейсің. Yılda Işlayat, ondan şu yaşayat Гоуджи. Ашхабадта Машкала yaşama üçün иң бет район Мен үшін мü? siz üçün. Мен нефтегаз комплексмен Гоугурен. Bağlı yer. Евроремонттан башка енем нәхиле ремонтлар бар. Орточа ремонт ба, без ремонт ба, хай-тек ремонт ба, минимализм, айтады, херкели ремонт ба. Ремонт просто так ба, неме, ремонт башлады, пульгу торды, шунял ремонтым ба. Мамамдан қалған жайың ремонтына винтаж дейлем. Ким? Маман. Косметический ремонт diyene o nəli böyle? Dinge kraska vurmalımı ya jayı yıkıp tezden kurmalım? Ок, электрика чаршан, имульсия чалян. Пульбауыр, сол ламинат ядян. Аны бір орточа ремонт өле. Şa kosmetik ремонт diyene. Косметический диалер о. Eğer patolog suga ören bolsa, ol çıkıllandırıcı bolem. Последний, что он сказал?
Blitz so'roqlar. Men so'roq beraman, siz maksimal tez javob bermang. Bo'ldi. Pes joymi yo kvartira? Pes joy plan joymi? O, Plan joy. kvartirami yo dacha? Kvartira. Yana menmi yo yana sen? Yeni men bilan. Satın almakmı yo arenda? Satın almak. Mirmi yo Gaudan? Govdan. Olimpisk gorodokmi yo 15-tapqir? Olimpiyskiy. Gurtlumi yo Cho'g'onli? Gurtli. Ashxobodmi yo Moskva? Ashxobod. Joy satın almak barada fikrini o'tkagan odamlarga bir zotlar deyjak olsangiz, shu vaqt yuzlanib bilangiz. Yana bir safar. Joy satın almak barada fikrini o'tkagan odamlarga bir zotlar deyjak olsangiz, shu vaqt yuzlanib bilangiz. Konkretmi rezko joy al mendan.